Ini di seng coba sausan seng ni dan alor ka disna juga BUP yang terpuk asal Sabah. Lai bala don ka jing persya na kisang ibabun. Alor ka jing sina jubor jong ka Sarkar Asam berkarbi anglong ya ka BUP yang terpuk asal Sabah ka bolong ka dipenkan ya ka protokol ni kata ka status quo apalagi art lagi Sarkar Jelah. Nah kalian isu tenat bana kalian jong ni DC lah penting ba chief secretary jong Sarkar Jelah ka jongi ila pha ila ka city akbal atho sai kedar bakan ni ka jing sna ya ka BUP kadai ka jing sna BI dan kata ka violation ya ka standard protokol dan kata status quo kabal adon lupa dia kene ka kubor jadi dia kene ka city kaba la isu nak Sarkar Jelah ka jongi kan sedang di meeting hari ini ni apa nak di R party but nak kalian jom DC SP kinsara yang ni kubor ban penpau yang kata kajuhi bahkan ni kajing sina yang ketika BUP kalau illegal but kinum la ban operate nak kalian ngojongi gila penpau ba di Russia baik aduh sedih bakut dia kan ke BUP but kan ke BUP ke balada sina po susawa kini ban wengno kamtei ban long operational balada Sarkar Asam pene ban terikam jumor ketika BUP la barat di sana ila bu ka jindawa ba ka Sarkar Jelah ka jongi pada ka ban bu ka BUP jo ka Sarkar Jelah ka jongi paralel bar katuga badan jong ka Sarkar Asam kenang bang ila banyada ya kibri ba syong masa satu tengin community bat ka we ka jing kerang na kalian jongi hakani kalian ka kenti kalau bang kwa ba kibor Sarkar ki jongi ki administrative ki authorities ki jongi ini ban lomba buat tiga pene rang bang ila aban job yang ni top